new support. So Kulam is that Musa. What so support is a David Jackson, someone new support. Kulam is that Musa. Kavita support. Satyakar Father, Satyamon is your rapper. Ulatita. Support is a David Jackson support. Kalatin प्राध्यापक भाजी मानिस क्लास त्यस्तो जो यो घाटो या के एउटा कार्य चाहिँ त्यो तर उयो छौँ अनि यो केही विशेष कारण साइडिङको कुरा सुचाउने चिन्ता तथ्य कथा राज्य वो सबको स्वास्थ्य श्रम मन्त्री भाजी पटन सर्वरत्न चोलादर पार्टी ज्ञान विकास धन्यवाद सकल भाषा साहित्य प्रेमी बन्धुजन ताउ इतिहासहरू खनको मञ्च सस्ता मोटियो विषय समय साहित्य विषय कया राजनीति मन सामयिक विषय वस्तु क्या निर्वाचन अथवा जे चुनाव भाद्र 12 गते सर्वोच्च अदालत न्यायिक विषय चुनाव न्यायिक फुका फुका कवर फुका नगा Bunyilah apa pasnya tinggal yana wapi sambil Indonesia. Jadi negara nomor satu nomor. Terus ini kemudian ketika kemudian kuasa kalau itu apa kalau dunia orang itu sudah di sana, mereka Islam sudah ada. Jadi sebagai motif itu, sekian yang ada dan itu saya kata mau kerja mau. Mewah Lala ni, kami ji sampai mau yang apa ada dekat, yang kuat dekat. Macam tu dia tahu sasmaran kan, nomor kita, kami sampai sekarang wana di sana dia tahu, wah satu, tak kacang kepala amlela, asam congwar ada. Budi pulang di rumah budi dekat dalam Lala, yang kau ada rumah, tahu je bijar di mana, jika ada kalau lumani, cek ni sana mag mana, kan sari besi, jinak yang gas kemol dia. Ada cukup bakda, maru naranya darsnya na, baju yogi na cina. Aku bakda itu ada bijama ina, jika mol dia, pun dharma daya dari kisi mana, muka sekolah mol dia mana, kah? Ada cukup bakda jina mol dia, persat saya, maru naranya darsnya na. Dan baju yogi sana. Tapi bijaya bakda, asakoyu, bakda istakoh.
소생과 이해는 뭐야 사이 이 비자지 기분이 이 친구가 진서를 동네서 갔다는 거야 이거 아 그것도 서고요 바다 버는 서고요 그거야 없어 말은 나란 우사 खुशीखाओ वो बदल जोगिनी गुगा चिपचिपे दसें पर गलो दल्ला जाने जीव निवाते हो जन जीवन है निवाते हो जीवन दर्शन है निवाते हो चें गुगा जीवन है तो मारन नारन सान खुशी मोले पटला चें को बदल जोगिनी किमोना तारां दिरा तो तारां चें रोड बिटा जों दिशा मजा को जीव धार्मिक समन्वय जीव धार्मिक सहिष्णुता जीव चें गो की दुनिया चें को बोलना चों दर्शन तो फुक चीज छ जीव बुझाउ जाला हामी झाला ठाउँको मनुष्य कल्चर र संस्कृति जको मको छ स्पिरिचुअल कल्चर सो ठौठलो संस्कृति कि आध्यात्मिक संस्कृति वो आध्यात्मिक संस्कृति चाहिँ निवाट तक्को सिटा चाहिँ छदी छपाया निवाट जको मको निवाट पुलाउडा मेपी चाहिँ निवाट मोहपी मेपी जाति जनजाति ब्रह्मजीमा क्षेत्रीजीमा अथवा चाहिँ राईजीमा लिम्बूजीमा यति जाति मेमे पिन्छ जब जपी अथवा मेमे पिन्छ जेसी गुलिना चाहिँ गर्छु इम्टना चाहिँ छरी छपाएन त्यो शक्ति गुल्सी क्या जुन अझ स्पिरिचुअल कल्चर वो माता त अपना हिस्साको ठाउँ ठाउँमा सिक्किसा चाहिँ गुगा व लक्ष्यङ्क मोदेव लक्ष्यङ्क मार नारायण जात्रा याव लक्ष्यङ्क सहस्र ढारेको चाहिँ परम्परा लक्ष्यङ्क चाहिँ गुगा मडु ढाना चाहिँ गुगा देश आइदियो प्रथ परम्परामा का चाहिँ गुना मरेरम गरो ये देशला खाली चाहिँ छनै छनको चाहिँ गुगा ओटी देश जनि नत्र गुना मरेरम यसलाई न मन्छ पकाइन मन्छ यहाँ न मरेरम वो अन्तिम चाहिँ छन चाहिँ गुगा खट जात्रा याव ख जात्रा याव छन चाहिँ जगजनि वो मेरो ठोक परम्परा शिक्षा छन माका प्रेजेन्ट म सब चाहर जा वैष्णव धर्मी हैसियत सेहरी छ जा शैव धर्मी सेहरी छ भगवान आशा चाहिँ कसो चाहिँ को सम्प्रदाय ठलो चाहिँ सम्प्रदाय सम्मका शिक्षा न त वो धार्मिक सम्प्रदाय हुने आध्यात्मिक संस्कृति बोलन गर्छ वो चाहिँ कति चाहिँ म मेरो चाहिँ मेरो संस्कृति छ बदल जो वो बदल जो निकालीमा खाल जाइ मन जैसा चाहिँ गर्छ चाहिँ बदल जो एउटा चाहिँ जुन चाहिँ शिक्षा न माने शिक्षा न पुले सरकारी पूजा बिहा चाहिँ खास चाहिँ मन त उया चाहिँ तिमसँग चाहिँ जिमेर मायन न मडाइन्छ यो चाहिँ गुगा बदल जो ध्यान मात्र छौ नेपायो स्पेशल सशक्त चाहिँ फिलोसफी दर्शन गो दर्शनी चाहिँ गुगा फिलोसफी अफ वाइडनेस गर्छ शून्यता दर्शन बद्री प्रतीक सिम्बोलाइज न त वो प्रतिक्रिया चाहिँ गर्छ बद्रटा ध्यान मात्र चाहिँ गुगा ओ चाहिँ गुगा शून्यता प्रतीक लगायो वो मैथमेटिकल क्याल्कुलेसन चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वो शून्य मको शून्यता ढेर गाडियो चाहिँ सुन चीज सुन वस्तु हेर्न चाहिँ अस्तित्व मरु लगाएको थ्योरी अफ चाहिँ गुगा छौ सापेक्षतावादीको थ्योरीको सिद्धान्त वो अन्तर्गत बद्र जोगिनी प्रतिनिधि यागा बद्रयानी भी आचार्य के साथ चाहिँ स्थापना जाउन देवी बद्र जोगिनी बद्र जोगिनी सोमु रूपले साधारण रूपमा चाहिँ गुगा आर्य तारे रूपले अनभन्छ हाइगर स्टेज उन्नल लाजा चाहिँ गुगा प्रज्ञा पारमिता स्टेज भी ono चाहिँ गति पछि गए दीपर एन्ड दीपर बाणा उन्नल लाजा बद्र जोगिनी चाहिँ कमाने हो कि जोगिनी त माने एकदम फेरि आफ्नो त कि कार्य चाहिँ टिम कुनै तरह जोगिनी चाहिँ आता मतलब हो खाली वो इंसान चाहिँ गो जेजल कर चाहिँ भी म कोही पनि इंसान चाहिँ दर्शनी जन प्रतिनिधि हैन जो जुन दि कम्पनी टिबेटी चाहिँ गो लामेजम शिक्षा टिबेटी त बौद्ध दर्शन बन्न लाला छ बद्रयानी ओली चाहिँ गो दर्शन बनाएका लाला छ जोगिनी युली चाहिँ गो या शून्यतावादी चाहिँ सिद्धान्त हो यो जो वो शून्यतावादी सिद्धान्त अन्तर्गत जीव नेपाल भाषा साहित्य तत्वे पुलाउ तत्वे चाहिँ को संसार गुणामणो वो प्रज्ञा पारमिता चाहिँ लियो आफ्नो चाहिँ लियो वसिया चाहिँ मेरो मसिन चाहिँ ओजो चाहिँ को ग्रन्थ जगत वो फुक्क चाहिँ कछ वो मायानी बद्रयानी चाहिँ दर्शन अन्तर्गत वो फिलोसफी ओजो फिलोसफी कोना त म बद्र जोगिने जो पुस्तक दे जो दि सत्ता संकेत छ याद होगा वो पुस्तक गन्धले वो प्रज्ञा पारमिता गर्नु डाला लाजा हो नियम एक तिमी चाहिँ गुगा गुणपुनिया थन भगवान बा विक्रमशील महाविद्यालय फमिल गनका अन चाहिँ गुगा न्यायको के हुनु पञ्चका सदा के हुनु
अरे छठा चाहिँ यसले वावार गाडियो तो हेर्ने वर्णमा आयो हामी मिठालो सबको चाहिँ देश विदेश आपासमा मिडुङको मसिया यहाँ हेर्नुको वो किताब छ सबको देश गण 10 सदस्य तर भागित मतलब भेट सिक्न सक वो सबको वस्तु छ चाहिँ वचन जोगिने सम्बन्ध वो प्रज्ञा पार्ने नपर्ने इंटररिलेटेड अझै हजारौं दर्शन हजारौं माधव नारायण चाहिँ वैष्णव धर्म चाहिँ बताउँछु साथै धर्म चाहिँ बौद्ध धर्म हिन्दू धर्म ढाउके धर्म ढाँचा धार्मिक सहिष्णुता धर्मी नाभे जपमहरू धर्मी नाभे सुमहरू हजारौं सम्प्रदाय बोलङ्गा पुस्तक देश वया अथवा नवया खङ्गो जीवन सन्दर्भ वही कवि दुर्गालाल व्यापारी बारेला जस्तो संस्था एक बोर्ड गाड्न पनि व्याकरण दुलाद व्याकरण पेन्सन के ध्यान दिला वास्तव व्याकरण सक्षिया कृष्ण चाहिँ सक्षिया यो सक्षिया यो यो मको विषयमा यो सक्षिया यो अनि त कविता चाहिँ गर्नु गयो छलवाद कविता सक्ने चाहिँ गा पार्टी त्यो नि आसिया व्याकरण हाउ व्याकरण अभिव्यक्ति व्याकरण कलात्मक फुक्क चाहिँ व्याकरण विशेष गुण जिनो चाहिँ व्याकरण नामान जी ठाउँ साहित्यिक जीवन सूर्य नवरात्रि पास्निक कमला स्वास्यानी 2007 सालमा जुन जस्तो सभासा चाहिँ नाटक पञ्चायना सभासे आन्दोलन जाइनमा अनलिप चाहिँ दुरालाल जी माइती गर्ने बेला फकजी विद्या जुनियर भने भन्छ दिपक कोइ जाति का तो वे कपि नाबान से भाषा आन्दोलन यो कुइ कोइ जायहरु कपि अदम पात्रित अदम चाहिँ यज्ञमा पात्रित चाहिँ विसा ठाउँ को हिरोडायो कमकी छौ थदौ परम्परा सक्रेस हनकी आगे मत व्याकरण धर्म जीव जीवन दक्ष नापा कयु दक्ष जित चाहिँ यो लगा व्याकरण गुणा फछ जी इज गया म त्यो स्वरूप यो लगा वन व्याकरण गुणा फ शिक्षा याना दिला क्यु श्रेय सिकिन्छ मेरो क जित थम सोचौला छौ छुलोला लासा हो मर्या मन नुकोमा मरुमा भाजु हो गिरिजा प्रसाद जोशी जो तो थदौ थन छौ स्कुल तो स्कुलले अर्थ चाहिँ आफा पनि स्कुल म कि छौ थो जिउ भाषा साहित्य खेले छौ थदौ किसिममा यो चाहिँ गुका बाग छ भाषा यो बाग भाषा गैना ठका साहित्य गठन ठकाबाट गादियो छौ थदौ स्कुलले चाहिँ शिलान्यास निसुना त चाहिँ गुका तस्का जीवन्त ज्यातो मना जमु प्रत्येक छिपिनु चाहिँ जीवन जीवन शैली नोआउ शैली भाषा भाषा संस्था भाषा साहित्य संस्कृति प्रेमी जग्गा एउटा चाहिँ गर्छ दिशा बढेन तो मूलमा गिरिजा प्रसाद जोशियो भावना वो भावना जति छ माथामा भित्र खै अब कहि निम्ति गई मलेसिया जुडिने बिल समय पास दिन सिकिन देव ने बिना देव अलो यहाँ चाहिँ गयो कि वेकै मुख्य गुण सुख वेकै म आउँछु छ पुलिस चाहिँ गति ज्यादै म हो गिरिजा प्रसाद धन्यवाद गाडी बाबा कवि दुर्गा लाले नगन तत्त्व हेर्न आदि प्रथा कवि दुर्गा लाले बजाउन गाडी तो 2046 साल जन आन्दोलन ग्रुप जला कि साहित्यिक एउटा यो प्रिपेयर ढालाई चाहिँ गणेश मान्य नेतृत्व सर्वमान्य नेता कवन ढालाई नेतृत्व म बिलग तर वे युनि चाहिँ जेबी मनु त मोर्चाला चाहिँ वो आन्दोलन सफल बलमको उकिले कांग्रेसले गर्न मको उकि चाहिँ गो एमाले गर्न मको पोलिटिक्स खौ बोला सपना रहेछ एमाले जिम्सामा याद छ अजिंसा ठुलो झन्डा मजा जोरे पुलिसमा रहेकी जिम्सा चार गरे रहे हामी पिन सोया पाटा गनाथमा ज्यामा या पिन अहिले चाहिँ 2046 साल आन्दोलनले लेखक कविता छ न तरमा कम्पिटिसन कलाकार छ या उकि मध्ये 2046 साल चैत्र 3 गते तो तरमा चाहिँ भाषिक क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र छौ आन्दोलन लेखक कवि कलाकार छ आन्दोलन या वो आन्दोलन आउ छोले जहामा भुटी चाहिँ को आको पत्ती त्योमा अजुका दुर्गाला वेगन हामी यो चाहिँ 22 साल भाषा आन्दोलन आयो खत गतिका दक्षिण दिपायो आन्दोलन चाहिँ 46 साल आन्दोलन वेगन चाहिँ कसले वेगैदन कुनी इन्कला वेगैदन यात्रा बेला फला जिना नाप्न बन्द हुँदै उ वक्त जी वेगा चाहिँ आवाज पकडी दिनुको चाहिँ वेगा डिजाइन वेगा के हलो क्रान्तिकारी भावना कि वो चाहिँ को गन्धे विद्या भा अथवा पाठों को देव दिनु उठाना वेगा के क्रान्तिकारी भावना चाहिँ गएको न उना त टाइम हैन अझै किसिममा खला त अझै किसिममा कविता इच्छा हुन्छ अझै किसिममा या फलामा भन्नु
사실은 왜 거의 스피릿 खाली चाहिँ को कविता चयालेको बालाको या पितरको चयालेको बक्ति भाषा आन्दोलनले क्षेत्र에서 ज्ञान पाना छ ज्ञानी त छ चाहिँ को लाठी चाहिँ को तया जिया अझ पुलिसले दमन यातनामा चाहिँ को वेगर सया अझ तो वेगालन लाजो एजन्सी को योग्य पात्र ख आता छन गडादन ढादा सरकारी त गयाला अब आलोचना हेर्दा को जीव को मायानी परंपरा मेथा मेथा अझ धर्म उपसंग सो मायानी परंपरा गाडी बदरियानी परंपरा विकना हैन उसी न्यू चीज हो छौ चाहिँ को धर्म देश न याओ छौ पाप देश धर्म देश न याओला चाहिँ तिमीले त खलगा चाहिँ पाप देश न याओ कामला कर्म ढुङ्कौ ख खवा चाहिँ को मबिङ यानो ख कतिता छु मबिङ यानो अथवा कुन चीज भिङ यामा भएछ मबिङ यातला छ पाप देशमा यामा हो त परम्परा त्यसले ठन्डा त खलामले आलोचना प्रत्यालोचना यामले धर्म देशमा याउन सक्छ पाप देशमा याउन सक्छ को जुन छौ उ बक्तै चाहिँ को छौ घट्ट कला अंगवेका नेपाल राजनीतिक प्रज्ञा प्रतिष्ठानले प्राज्ञ वेका स्टक प्राज्ञ तर वो प्राज्ञ जस्ता चाहिँ को सुरासाने पसत्यानेमा खनानेमा लक्ष्मे पालिस्त्यानेमा जवाकाना प्राज्ञ लगाएर थियो बिहा त उनको के बिहा त छिटो शिक्षित चाहिँ को मोटर जाका हो प्राज्ञ जोगा खत्म त्यसो तर हाकु पत्ती त प्राज्ञ जोगा पुजिया जोगा ओना आर्थिक उठा गेट लाला त हाकु पत्ती त पि फुक्क चाहिँ को गर्छ कि ओना हाकु पत्ती से मौजूद हापी फुक्क चाहिँ को प्राज्ञ जो उठाएन को कांग्रेस विरुद्ध बिहा लाला त बनारस चुनीमा नयाँ दिल्ली चुनीमा ईश्वर बराल त आया उपकुलपति आदा थन चौपी मनुजा त उपकुलपति माया अनु गुलिन चाहिँ को प्राज्ञ जो वक्ता कांग्रेस पाले त फुक्क हाकुपति विरोधी त हाकुपति त बिना फुक्क खत्म प्रेम बहादुर कमसा कारण हाकुपति त उठा अझ मनिवाल त पडरे आमा दुर्गालाले पडरे आमा अहम अति जोजो दिदी त ध्यान न सदा लगा अनि थन चाहिँ को ढाजा चाहिँ को थन भालु डाक्टर केशव मानजन ध्यान आयोगमा थाया आया तो सरकार न सुझाएको को जिबो सरकार सुझाएको को ठाउँति ठाउँमा किया थपिसा ज्याया जी चाहिँ को ठाउँ भई यदि वो ये मैं आउट लल्ला छ सरकार थते आयोग थते पनसा दुकाई प्रज्ञा प्रतिष्ठान थते थते छत्र की असर के अच्छा जो खुजी चाहिँ को गाई उता ख्या उठा आदा छौ लोक चिन थे छु या थे चक्के की जान जगह जो भाषा साहित्य क्षेत्र चाहिँ को थते पट का जाया लल्ला छ जिना मैं त जो ठाउँ अनुभव ठाउँ त भयो अनुभव ए जो दि हो प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ को जीव भाषिता क्षेत्र सुया मया जुन्ति सदस्य नम्बर गुना मगा याना मगा किताबी न अझै सोमया जुन्ति जिसना छौ सु या मार्गा नेपाल भाषा एकाडेमी देखमा कारण जन स्तर जीव स्तर जिसा देगा जिसा अजया मको वदा छौ जाना छ गुने चाहिँ को कुमार गाडे गुने चाहिँ को बिब्लियोग्राफी का नेपाल भाषा त्यहाँ छ सबको कमुंगा सूची देगा आफ्नो एसएस या दला छटा उनीले हामी बन्न काट्दै स्ट्यान्डर्ड हो तर एकाडेमिक बाला चाहिँ त सबैना छ विस्तार चाहिँ ज्याला जिबो केनी तर सुधारला छ वो एकाडेमिक सरकार भित्र दिउनमको भित्र कविनमको खानखटे चल्न उठाइन जनता के चाहिँ को बोर्ड हैन जिसा चाहिँ को सब मार्गमा जिउ भाषा साहित्य क्षेत्र लिमच्चे साहित्य जो लिमच्चे पुलामो जिनपेला 14 शताब्दी 13 शताब्दी अझौ किसिमको साहित्य जो थलो भाषा तो निसा पुत्र दैनिक साहित्य मको अबैमा जो रञ्जित मदनले नियु नि छौला चाहिँ को नाटक दिका तयारको अझौ चाहिँ को साहित्य जो थलो भाषा तो भाषा चाहिँ को थलो दुर्गतिले या मैले झिसन छु या मलाई ठगा मलाई कति छ एकाडेमी छ मैले त्यसले गर्न एकाडेमीमा देखिन आउनु त कति टु किसिममा झिसन या मार्यो आत्मा छौ ढाडा मलाई जी छौ न ढाला थाना डाक्टर शान्तवीर सिंहना छौ ढाला छौ पुरो जितान टचिङ त जी सुइता उखिना सुइता छौ तयारी हो कि थाउ अनुभव आदा है पास्किन त चाहिँ गजी थाउ जो विचार हो कि झिस छु चीज चाहिँ को याउ निम्ति छि गुट जाउना त न ज्याया गर्दै हुँदा छौ उद्देश्य जनाउना त न उखि झि थथल गर्ने उखि थथमा चाहिँ को साला चाहिँ को पोखाने वो यन लाला छ कतिना भित्र चाहिँ को बालगा मसिगी अरे छि चाहिँ को किन देको खर्च चरला छ नि
चोसो पासा चाहिँ गठन जोला नेपाल भाषा परिषद गठन जोला चोसो पासा नेपाल भाषा परिषद चाहिँ विरोधमा नेपाल भाषा परिषद चोसो पासा विरोधमा या मजा दिएर पठेन्तु नेपाल भाषा समिति चाहिँ गठन जोला येला हुनस् यो विरोधमा पठेन्तु कलाकार नेपाल कला मन्दिर चाहिँ खबै या त हुनस् नाममा या संस्थाले छिटो यो कोही गाउँमा एजेन्सी वो संस्थाले चाहिँ खाउ झुटी चाहिँ मागी थस सहयोग याउ मेरो संस्था छु उद्देश्य भिम उद्देश्य याउ तर वो संस्था चाहिँ सिङ्क्यो वो संस्था चाहिँ निम्ति बामलाउ मलार गादियो सोच्यो चाहिँ विचार साथ चाहिँ पार्टीसँग बालका चाहिँ भाषिका बिहा बेला लाछ सखत विचार याउ वो ठाउँ चाहिँ हजार खण्ड उत्तर लाछ पत्रिका तो भाद्र 16 व 17 गते छौ नेवादेव चाहिँ कल्चर नेवाद देखादेखि 50 वर्ष लिपा नेवादेव छेन सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ नेवागा लाइमक्ट इमो कल्चर है रास बोला इपी चाहिँ गोगा नाम मात्र जग नेवाद बोला अझ विशेष सेना तो सोनेगले जपी नेवाद गम कि सोनेगला पिन जपी नेवाद इमो निम्ति जसे तारा चाहिँ आफू गया छ इमे देवानन्दु गुणन्दु छनन्दु बंगलान्दु पक तर कल्चर म रहिने सोजा चाहिँ केतया माछा चाहिँ खेब्रम जाउन वाला जबया माछा खेब्रम जाउन वाला नामकरण या माछा छो या मल्ला इन्ठाउन वाला इया गते 12 देव गते छ कल्चर मन्छ ब्याया स्थल तप चाहिँ कतिनो लाटिका होला छौ चाहिँ सुनाय मन्छ समा मसला भाषामा मन्छ कल्चरमा मन्छ सुनाया मन्छ एज उन्दी इमो चाहिँ गुनासो इमो चाहिँ मने कल्चर जाछ हैन जिम्ता चाहिँ भाषा शैलीमा ल जिम्ता कल्चरमा ल तो जीविथन निवाद छुरीमा चाहिँ थाना छ जीवि निवाद छौ मञ्च छठा छौ प्लेटफर्म है छाछि विचार छ सबजना जीवित या पास मतलब छठमा चाहिँ परिचयमा या जीविथन चाहिँ धनकोट पनि छ सोनीगरा वाला लाछ चाहिँ खाइबा रहन्छ निवाद छ निवादमा खाइबा लामा त छौ मञ्च त लाछ निवाद निवाद लामा नि उइके चाहिँ अझ भावना वइ कि जिल्ला निवाद भन्छ निवाद लामा भावेमा भाइमा वो खम्बको जिप पहिले दिनेवा पटेन्ती धापा जिनेवा अले जिने पर्छ ओके धापा जिनेवा यो कल्चर जातीय कल्चर अले त्यो राष्ट्रिय कल्चर यो राष्ट्रिय संस्कृति थुप भाव बदलिन्छ सत्कन छटा हेर्दा को भाद्र 16 व 17 गते किसान चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन नेवारको फुक्क जिल्ला प्रतिनिधि गया बुलिना चाहिँ गर्यो इमो प्रतिनिधि गया सो राष्ट्रिय सम्मेलन ल्यायो तो प्रजा प्रतिष्ठान भवन तो आयोजना हेर्न जाउँ बसाकोलाई पनि पटेन्ती जी धातु छ फुट ज्याइ त नि भापा त्यहाँ किसान ग्वाली हेर्नु अब ग्वाली सुन्या चाहिँ ठाउँ कि चाहिँ हिंसा याउ चाहिँ असन्तोष जीको वो गोजा फलन गोजा याजन सम्पूर्ण इंसान चिकले दिमको बुझेन मिला मजुना खदै अनुना बाजी अनुना ठाउँ कम्पन अनुना ठाउँ चाहिँ छटिया मल बिन्छ छटिया देइला छटि प्रतिनिधि हेदैला कठिन जल स्थिरगिरी कार्यकारी उलो चाहिँ भाव जिउ आवाज एकछिन जाव बोल्ने आशा को आवाजले चाहिँ भ्यालु उही तौर चाहिँ होगा पुलिस चाहिँ त्यसलाई नेवाद छडी छपा जिउ दुसा जी सकले मिलाजीमा जी ठाउँ चाहिँ विरोधी परम्परा हलहला डिभाइड एन्ड रूल पोलिसी या हेर्न चला दिया त सिंगिता गुना तो सिंगी मल्ला डिभाइड एन्ड रूल पोलिसी अनुमना चाहिँ कला चाहिँ कुसती कि इंदा खाया भी के खत्म और कमजोर पछि जी मलाई अझ स्थिति जिउ देश चाहिँ जी चाहिँ कमाया परीक्षा हो कम देवा नेपाल भाषी विरोधी देशमा हयु देवा नेपाल भाषी प्रेमी नेपाल संस्कृति प्रेमी नेपाली चाहिँ फुक्क चाहिँ छि निवायु चाहिँ फुक्क थेमा कि माथि यामा आमारका हालत हुन्छ किसान यादिला यो खतम दि एजुजे तो भाषा पास्किसा वे भावन से वे का भाव को दिमा यी सेमलेना यो ठाउँ अनुभव ठाउँको अनुभव सिकिन्छ नि युटला आजा तो इलेन किसान ठाउँमा तुकिन्छया ठाउँ भाषिका ठाउँमा या मफलर लाछ शिक्षा देखिए रेडियोमा चाहिँ 5 मिनेट दिएर गर्छ 5 मिनेट चाहिँ 3 मिनेट 2 मिनेट विषय छाक वासे दिवा आर जी मोजा जी एउटा आउने लाउने विभिन्न यो गर्नुवा यदि चाहिँ लोग तो सरकार आउ सरकार यति आवाज सरकार भएन नेपाली सरकारमा जाति जनजाति निम्ति चाहिँ बालको बिजा या मफलर युगोस्लो स्लोभिया चाहिँ केना चाहनु संसारै नहुन रुसिया चाहिँ जनजाति चाहिँ वे कपी चाहिँ केना चाहनु खारे से चाहिँ धर्मी नामले केना चाहनु एयरलाइन ट्रक साल खाता दिया तो वो चीज थम मजुइल प्रोफेशनल
सरकारी सरकार पुलिस राष्ट्रिय पुलिस गलत लाला बाले मलाई त लाला कटन जोडी तर चाहिँ सांस्कृतिक एकता मन्द लाला खत्म राष्ट्रिय संस्कृति सरकारमा विचारमा ओके सरकार यामा भयामा शिक्षा देगी रेडियो निम्बर त करेर चाहिँ आला चाहिँ ठलो जमाना कि झिसा चाहिँ थियो जब कम्पनी खोलाएन झिसा चाहिँ रेडियो खोलायो रेडियो चाहिँ प्राइभेट रेडियो सामग्री मेकानिका देशले चाहिँ ठलो ब्रोडकास्टिङ स्टेसन ठटाउ कम्पनी कर्पोरेसन व्यापारहरू झिसा ठन्ना एफएम सिस्टमले दिएर सम्पी मेस्टर मिसन लाइसेन्स दिनु पर्यो करेर जो आगा बुलिजन यो कोन यो त्यो वेब 5 मिनेट 10 मिनेट यामा हो खबर झिउडा त कने झिसा विज्ञापन बिजु झिवा पत्रिकाले झिवा गिरी कोही याग्यो तर सुराले बिमेसमा चाहिँ चन्द्र बिमा वो चाहिँ पिकामा लगा पत्ता या त यो बेला पिका हो चन्द्र लम्बयो आपा मनले चाहिँ भाइ भाजी निम्ति टाटा चन्द्र काम नला ला बडो थक होला थाउ पनि हो यो पछि पिका चन्द्र काम निवाते के चाहिँ पनि जीवनलाई दिया जिन बी भाषा निम्ति यार गाले भावना बदला ला झिसा फकमा या जा निवाते कम मजो करोड पर्दैन अरु पर्दैन निवाते यो कोही गाउँछ अझै त्यो छिपिने आबादी कामको यो हेले जिता कविता खला गीत बनाउनु चाहिँ नि जिता गीत बनाउनु चाहिँ किताब सबै बारेर थाके म बाबाला तर चाहिँ बाल गोपालको त्यो आफूलाई परिचय जिमसा गएको त्यो ठाकुरलाल निबन्ध शेर्पामा दियो त्यो गएको निबन्ध गएको कविता गएको साहित्य लगन साथै तयार गरेको इनके प्रविष्ट लो वेगा तयार गर्न सोको मे पनि छौ पिगाटा मुस्किल वेगा न्यू किताब पनि पिगला उकि मध्ये छौला वेगा छौला व्यक्तिगत चाहिँ एउटा भावना र छौ चाहिँ छन् कल्चर सबै चाहिँ देवीमा पिगला वो देवीमा ये ध्यान बदल लाभा सम्बन्ध जोड्छ छौ जीव देश यो त नेवाटे मको राष्ट्रिय सम्पत्ति कोही त राष्ट्र मकाते मत डालला छ खौ मौलिक जो संस्कृति के निर्णय हो हेलो चीज हेलो उता भएन साहित्य उता यो होला यो दिन आफ्ना सुरा जी अब